Tá tú a géisioach leis na Gaelgails ar Raidió Rí-Rá. Okay, so aniu gails bé muid léir faoi thionchairí ar na meáin shóisialta agus tá ceist agam díobh céir é an na thionchairí beidir nó na cé thionchairí a hatan libh nuair bhí sibh ag fás níos nó céir is brí le thionchairí díobh se. Másam gur thosaigh mé ag leanúint thionchairí nar thos mé ag brathnú ar YouTube. Brathan gur cinál thionchairí iad. Na cinál chalíní a bhí tutorials smide ar siúlach acu nar seo an tám dearing idir bhfuil ó 2008 aráig, so ní raibh an caiidir an commotion. Bheidh sé cosú le Zoom, bheidh chalíní site le camera ar an ríomhre ó sa chóir ag chur ar smidúir chu hain. Ní raibh aon rud dainte i gceart bós chutha in idir YouTube agus bós bhí mis branuir so déirí na cinál na maná sin le cosúla Zoella agus Zoella, Tanya Burr an Kevin live Tanya Burr agus Shannock so sin an nuircurú an ceist clean like swinimir Shannock so agus da mé chuid skillna smuide a lig ó Shannock so agus na naked palettes like sin bhí mé caiid mé chuid ama ag fécint ar fís na YouTube ag déanamh mo eyeshadow ag an am céine agus ní raibh mé go maiid bush ní raibh na daoine ar YouTube go má bhí Shannock so a gcónaí go maiid ceapam ach just bhí kind of ní raibh sé an fashion céine atá an an isis féidir but Zoella Tanya Burr Shannock so bhí an méid sin acu ann lean mé anna chuid Americanig nátar ní cuihann am anamacha inis. Is sto go bhfuil an chuid acu cancelled freisin inis. Jesus. Cancelled no tá siad hate kind of YouTube ágáil. Michelle Fan bhí si olmhór YouTube mar bhí cúpla kind of fís an viral eici agus an sin I think just for an chud agad agus níorbach sí le YouTube ile agus an drám sin ar fád Zoella Alfie agus a good cardja gang mór duna YouTuber sin agus oh my god bhí mé gafalo sé gas Tá áfil ar mar obviously ní raibh anna chud sim agam Gracie Smith nar bhí mé i dhéagóir so siad am gur chail mé macar sin ag déanamh new tutorials bratníam ar mo chul carcha inis tá siad aber I think go siad 8 agus 5 agus tá asmide furfa conas ar ilm tú sin and then bhí Anthony Grá just gur cha siad an méid an ama ar YouTube nar bhí siad ar scóil just á dhéanamh bheith an am chéine so sin an fág gur mé am gomín chusmide seit a látáin go but just cos níor an sim agam ag an am and I'm just oh yeah, but bhí an sim agam agus fós tá an sim agam agus cap mé an méid sin anna ach nílam go maiid ag an smuide agus nuair a fécam ar dégraí nó but nuair a fécam ar dégraí inis agus is dógan nach si ag fécinn ar tutorial ar YouTube ag tá gachard ar TikTok agus reels inis but tá siad class tá sé códifriúil inis ní raibh si dul timpeall a Maybelline Matte Mousse agus Dream Matte Mousse bhí mé raibh cochtainna ag caithh a Dream Matte Mousse chuir a bhí ag tarlú is cifann am na léine ar scóil bhí siad i le ar áiste nuair bhí mid ar scóil átí jaslam ar scóil chalíní agus bhí an grán an céad príomid a bhíon bhí an gránaic ar smidid níor cead an smuide bheith agan ar aonos but cheasach si ag an duras an príomhgóir na scoile agus bheith make-up wipe eici agus chuir si ceisi ar chalín siús óbal tú cá smide and they'd be on O'Neill and they'd be okay create sin ar the leis an makeup wipe and then bheith sé done and then bheith si yeah Sean Packard go hiag an leiris just cutthroat bheith si crackálta yeah it must go fi categoin smuide a caithh just Marial ar ceafam just an skull agus an áit site in rahidáha bhí siad kind of choosing their battles bhí gatain ag cosmidú so
bhí cead goin iad éáh. Agus like deirlibh sé céir is because I know gur catar an buckle thionchairí timpeall agus like orintanta buinter úsás mar bhaslach Beiidir like daoine a ceapan scoil thionchar acu ar Green eile nó a ceapan siad gohfuil siad like you know ionach agus cabéad so but céir a ceapan chip se faoi thionchairí nó céir is thionchairí ann díobh se socha inis like sa lá tá nuin. Der bíon anna chuid play faoi agus tá an go háir le rudicú le Love Island mar goúsach le aine hagan machchas an gláir sin is thionchar iad mar gago le méid sin landtóirí acu. Ceapan go éis go sé spéisiúil compráí aanamh idir cinná le thionchairí le anna chuid landtóirí agus daoine a chur an postálacha amach agus beidir níos lú landtóirí acu agus tá sé cloisteach am actually go mbíonn na leathanaigh le níos lú landtóirí bíonn siad san níos fearr ó thaobh actually dul a bhaim ar na landtóirí tá acu agus is iad san a bhíon brandy i ggéirí a bheith ag obair leo mar gheall go mbíonn níos mó cinál cadrimh ag na landtóirí leis an thionchara i gcomparáid le daoine le 5 milliún landtóir agus dearann siad ó ceannaigh an cabbé tí é seo nó I don't know listen cin bud a bhíon í lacu leis ceannaigh an laxamh seo nó cabbé rud agus oh my god an té sin Jesus skinny tea agus an sin nach raibh annachchas daoine go clinine mar gur nach sé bhaimar an pill ar annach chuid daoine bhí like scanal allhar faoi was it an skinny tea nó cabéad no it's an beauty is that sin an cén freshen I don't know I think I'm but yeah na man shóisialta but literally bhí anna chuid chalíní ag an briclíine mar gur raibh drogchar ag an té ar an pill so sin gas nátóg laxatives na story ní mu go sin ní thionchairí muint ceapan mó am gur thionchairí muid bhín si gcóí like oh yeah like welcome back to my podcast the car Blana Tracy it's like ní leathanaigh Blana Tracy arm like you know we rinne me I think rinne me rud amháin ar stad air like in meáin and agus bhí ma history like oh my god yeah tá leathanaigh ag tína air Blana Tracy agus tuis go raibh siad air an stéisiú le mór an dahí so ceap siad go raibh na agam ar dahí ó sé agus mo grinne mór person I was like no ní hééis sin back an Ivory J I was like no not at all no I'd actually bhí sé anspaíú sin le go mé stair tatar ceap mé go sé clás like náidir bhí mis níos kind of sketamíní faoi ná deirn aon dalta scola sa tír ceap mé go sé clás na géis leis gacha le oril bhí mis na géis leis go minic freisin hána sé go mórlam na céim fá nachfuil níos mó rudí cosúla sin ar na like stáisiún radio móra is brala mé Béir like petition a hosníú le néhairtarráis just an hotar gweil gas just bháin éhairtarráis mar bháin a bheith ar a ríis godíire seachtain is féidir lena a bheith mar na láthair agus na héisiúirí mar támuid ar Podchraoladh hain agus ar leathanaigh in sa féin liked by Clíodhna ní Duffic and others. Gur mar raibh mar fans dún hain ní bheith géin duine a bheith mar fans dún so sin cóhír just gafalin céir mar faoi thionchairí agus like na cín níos lú like mohí me hain aber like ní leanam mór an thionchairí like sláinte nó smidin nó éonar mar sin leanam daoine bhíns like either Granbury nó bhíns like well gweil ach bí is mó ach sílam gur like mohí mé sin like le fanúla J like okay fós tá like 5,000 landtóirí eici ach like bheith muoine níos mó agam as rud a chuir síús ná rud a bheith chuirús ag niscom like Molly May nó rud ag an mar sin you know lis go nó mór higgins fiú like
like bhád níos mó muí agam as duine like a dhéanans I don't curating níos mó ar an stuff a chun siad suas agus like tem nó beidir go mí ceart an beidir nachfuil muí neki asna na brandí a chun si suas ach móhim héin go bhfuil si anna like I don't know genuine or mar sin agus leis na chungarí níos nú freisin agus nu germ níos nú like fós tanna míle landtóirí acu beidir nachfuil 100 míle landtóir acu ach beidir bhfuil like 10 míle ru mar sin fiúla like le mútar méid like bheith gohád níos mó sim agam sa stuff a chuir síús nó na brandí chun síús ná daoine a bhfuil like 2 milliún landtóir acu nó aon mar sin. Yeah, godéireach ag ein tíim is tá gafa le fanúla. Yeah. Well is agin nar hain si was ar Instagram agus an céad cúpla scéile hagan an éidir like sinna daoine bhíonn tú brathnúirthú an tamar fád agus tuigean an algorithm gohfuil tú gur iad eáil like tá fanú like bar an list an. Oh yeah. Jumps to come out and I'm just like, oh, care to be saying the new. It's like tá sí có granver like yeah. có flipping granver bíam just literally san tríhí a goire ag like gach le rud atá siú leí agus mar bhíte rá like tá credum aon rud atá árá aici mar tá sam nach nin seo sí breakdom dúirt le agad a hiileh ar gur is gná duna í agus is bralamsa na tionchairí a bhíon mar sin like leanam anna chuid airnig mar gal gomín ag credum gomín siad san canál níos cléiste ó héh chuna sa bheith i thionchara like yeah anna chuid airnig ag compráid le daoine America nó na Beiidir mar by siad san just a gur agad. Yeah, whereas like Beiidir cúpla bliain ó hin like bhí mar glanint níos mó YouTubers a bhí as like an bratan nó America nó áit mar sin whereas like sílam obviously gin an Instagram different mór mar go becin tú like nach mar gacha le rud má ligann si dit well is good whereas like YouTube sílam ghfuil siad like obviously gin siad ag hort in a fi sean agus tá si bhád níos like curated no ruddy mar sin but obviously tá Instagram post mar sin but sílam ghfuil Instagram beaggan í níos I don't know go bhecin tú an gná saoil freisin ach arís like yeah mar sin like bí me glanna dearhád níos mó airnig ná daoine ó hiortha eile mar sin agus mar go mín like an rud arís like faoi fanú like is bralam go mín si just like airn scale just like leis an toála in a grúige agus like ní hé agus like you know like just salaba mar like obviously le history na seo echo but just like salaba like you know like an phone faoin na haig no go bhéad so like sin na rudí a hatnín lomsa agus ní dóilm go bhí é sin le mór an tionchairí. Yeah, no, sin fear. Is fearlam féin nuair nach bhfuil sé mar spruc ag an tionchar beidir like rud igen like agadíanamh. Like is even number atá like dinner ag tacht suas ar scale féin just ag rá ó for mé é seo agus is might le mé but like níl sé mar spruch acu like é híle dit. I think go sé airí níos Jackra like daoine mar sin at all like tá taréis unfollow a dhéanamh ar an maid daoine because just currently is Jackram like gach ile scale it's like oh seo link chuig seo affiliated link and it's like yeah currently is Jackram but it's even with that fake there 80 agus smudge but it's fearlam just like fake gun an dorha like say mar habla like major mag like Jane and she like outfit of the day but like ni currently link slash or like so Tasha just kind of more like inspired or whatever it's even the show but yeah Tom Trish unfollow a yin of air on maid chin tionchairí a Dani Gar han Kino Love Island. Oh yeah. Yeah, stuff Misha. I don't think you're land Lena I think you're showing Caitlin like Nairland may eat as in stuff may all on and like Lewis be on Claire Hart because just I was like no like Neil Sim man like just I don't know like yeah I reached like Tashi different oh agus a reach like tism go an Claire television like well anquid agahor to genta air because like Neil to sin fear ach an near it ach Mohim gohfuil she níos ná ortha nar tá si just a bheile ná an sin ar hagann siad amach it's like anna like glán agus like you know ní ecinn tú holistica like an fág amráithnímuid ar Love Island ná go mín si like ag tréad lena chéile nó go mín an gasú siúil nó go mín rudí granver a dhéanamh acu and then nar hagann siad amach ní bhíonn si sin le feicáil so like just ní chum an urgent sim éach. Wa si rud tá mo gona
what's his face an rat mug Liam Tá sé sin bhí cúpla like all down faoi like eithnig airí as an gáil agus but tá sé géirí like a bheith in a property developer. I'm like that's ní sin an rud céine. It's not like bhfuil tú géirí dul ag obair in ifig like tá sé he was like yeah tá géirí because it's bricklayer ein or and like sin on post bhí aige but tá sé géirí like tuthe I cheannach agus ide achóirí mar bhfuil caide aige san air atá ina dogáalathe so tá sé géirí tuthe cheannach agus ide agus ide dhéile. I'm like okay you're leaving fame but ní doim gur bunin ag fágáil cáil agus an saoil compórdaach agus a bheith the property developer no a bheith the landlord like yeah like they should post down céine like yeah like ní hé nach mé like I don't know like anna chuid agad fós like let's go like you know tá sé sin gas is braham le daoine cosúla sin like thu sé straach ar an chláir mór seo a bhíon na milliún daoine brathnúir agus an rud ná like nuirtá an méid sin cáil airt in iad teach amach an bille agus like na milliún landtóirí agus ghlach an daoine leis go maiid tú a thionchra mar go bhfuil like fáil agat ar an méid sin daoine agus feic sé éasca a bheith thionchra ach le daoine cosú le líam just dearing nach bhéidir sé é dhéanamh like ní féidir le mé a hailú ag díle like here's discount code to go like boohoo man like it's not gonna be like tá Toby go maith aige Toby agus Chloe Liam's not gonna be this thing so I think go bhfuil an ceart aige like dul eis go rud an a haithní leis agus bhfuil taithí aige air ach le anna chuid lads caiith mé rá just níl siad go maith ar na man shóisialta ní níos fearr yeah I mean she fake into scéalta Tommy Fury no ní bhí oh my like tá sé cosúla páiste like tá si co-grander actually caiith mé rá like lanam Tommy Fury agus Molly make some gaffalo but like just tá Tommy Fury into like the boomerangs gachwood like tá sé just co-grander tá sé glóta though but like níl sé go maiid a bheith in a tunker like stick to the box Molly May ionintach tá si dócrata mar tunkara yeah tá tegan si an like an cluthe leis agus an gó a bhainean leis tá si flippin cliste an Colin sin yeah tá si co-cliste agus tá si co-óg freisin like Jenna Dermot like nach bhfuil si nach like fihidón ó bit trí fihidó ceapan fe trí like absolutely mad agus like lis muoineh gur gá blion ó hinna is ó bhí siad in air trí blion a bhéidir ó bhí siad in ar cén sa ever nach raibh so no ní ra bhí siad in sa cén Sarah Gobs níide was it? Yeah, an cén dearnach le Caroline bin an cén le móra agus so sin gábhí hinine so bhí siad in literally fihe nar hánig siad amach as bheile like and then sin an rud like tá siad co-óg sin an fá go dhéanaan siad like rudí seafód ar lína cos like níl mór an kind of taithí acu but like fós ag déanamh botú nó scór an down bless them tá sé Jackar deirhin but ní ar na Molly May aon botú co-cliste literally riomh she's co-cliste but tá sílam go bhfuil tú Jackar ar chu freisin and I know go mín like if you're an Christine tuairt amach faoi thionchairí tuis go mín an méid sin airgid i gceist lo agus go bhhain siad nó go gaptar go bhhain siad an méid sin airgid ach agus an sin like nach mín aon ábhacha riomh ach sílam go méid sé Harbh Jackar a bheith airlína sin an táir fád like to honnig mé terma ar Twitter and I was like he's like terminally online or like chronically online no rudig mar sin and it's like gur gahi tú like the hail a lig no an gaim tá agat tá sé dúr bunithe a lig ar do hail agus conas caihin tú the hail agus conas sa hashbáin tú the hail agus an sin nar dhéanaan tú botún it's like okay well tá sé sin nar dhéanaan tú botún agus go dashbáin éis sin don saoil gnéimrí sé sin an chud tionchar ar like ar de gaim agus stuff mar sin like tá an bheas agam ar rinig gur féile éis sin dhéanamh because like orintú cha an nócha ama ar early I'm just like no like ní am whereas like the duine and it's like sin an saoil atá acu like I'd say go to Harbh Jackar an dá a scarint ní féidir le é scarint like rocking as má bheabhar mas rud é
go raibh mar tionchairí go raibh Instagram mar garam nó mar fós agam mar bíonart bheith postáil like bhfuil is na leionnta sin taontisteach chun habre agus níl tú I bhform tá tú I drochúmar agus turn tú le like má leironn aontain am mai aontain am féin mar dhéanamh tá mé actually a lose it so saola go bheith thionchairí agus táris like ad dhéanamh agus an fógur seo like agus smid a chuir hain agus fi seán a hafad nóair nachhfuil tú gurí like nah sorry I mean sibh ag fécinn ar Shirley Murphy. No. Oh, is as bailíochtaí tá gafa le like tá si féidirí ceapan agus Tom ceapan bhfuil mé like lean mé hí like I'd say 3 bliain ó hin agus I ri lockdown like just fléasc si was like tá ceapan go like 800,000 láthair aici agus just like gná Colleen ó máileachtaí but fi si agrá like fi me fécinn ar scéalta like I'd say bliain ó hin beidir agus fi si agrá go like gohfuil hí like galoir picturí hógáil ar an lá chéine nuair tá si like kind of ag mothú go mai agus ag fécinn go mai agus like chuann si like outfits difriú le hí agus tógann si like fi like death kind of picturí difriú le outfits difriú agus an sin just like saválan siad onas like go mai like droch lá eici lá éigen like save it for a rainy day ceap mé greibh sin sa mil sin an plichte agus like fiú like an drochide fáin so like anna chuid daoine like ó daoine like anathnid ar na man síl freisin like just daoine tuair amach dómh like an tamar fád like fiú like near like sílam gohfuil like tionchairí agus go smuoinemuid ar tionchairí ar like mná a bhíon sa géirí like nes gom like smidde díle nó éad díle nó gomín siad like anna tóga leis an álacht ach like sílan gohfuil like anna chuid garmacha eile nar tionchairí iad rive agus cinál tionchairí iad níis bhfuil is go like nuair ecinn tú like aber like peladóí soccer agus tá siad inis like I díle like búta si agus like tá níir sin like conraí acu le brandy éagsúla like tá si Jackar I don't know yeah like tá si simime like bhfuil gur féidir láta garmacha umpur in a tionchairí bhfuil is agat like fiúnar ecem like peladóí cumní clás ghail I'm like okay you're just like some tall lad from Mayo ach seo tosa le do ádaí like or nua agus a bhórtú sé ar náisce like tá sé niscom céim puinte tá a dhéanamh ach yeah just ceapgóil is mú like an méid agus yes me leis an puinte bhí agam ná bhfuil like drochíide agus stuff mar sin like go bhfuil gur gá duna peladóir agus na daoine seo a bheith ar na man shóisialta mar go bhfuil tá siad aber like peladóir profisiúnta like gur gá ó bheith early ar na man shóisialta mar ghfuil siad mar like aber like brand ambassador don féireann agus an sin go bhfuil who like an éid seo like rudí eile a díle like leis an le chuir le náliú chéin agus an sin marir sin go gapan daoine gohfuil siad like I don't know gur free for all atá é like nuair éimrinn siad like droch léthe nó nuair dhéanaan siad aríis má dhéanaan siad botú nó ag mar sin gur kind of pylon a bhíon in pylon a bhíon sin ar siúd no tuigeann chuirtá rágus agus le anna chu daine mai dhéanaan siad botún beag bídeach fiú you know just bíon daoine dearcteach san DMs a chur rudí like áféis go nó lofa nó máslacha ní bhéine an déile se like ní is agam chuna ní fiú é I mótharm se leis an méid cos tá daoine crackáilte Sure fáin winter in rudí is randomacha is Josh in our DMs agus like orintip him like Jesus like need to like tálinn go bhfuil muidne á roiint lena chéile agus ní dúirt den amháin atá ann like tá méid chatúirtí mar sin á fáil agam sa im éonar féin like no sorry tá just chun imátó Instagram like ní éan éana so agus like níl in sin landúir agan agus is rud is leathanach an a níos muid freisin so like daoigh daoine le landúirí níos leithna acu nó na rud mar sin agus okay so ceist agam díobh
céhíd na thionchairí is fearlibh. Ó faoi láthair an tionchar is fearlam gan doubt ná Sophie Murray ar Instagram. Colleen ó Balliaclia í freisin. Tá si le feicáil ar an Steve Motel Rocks faoi láthair like. Tá si co-glam. Níl an é haspáintíomh Beidís. I'd say go bhfuil aithne ar he like just about secondary. Oh yeah. Haspáint picture. Agus ceapan gohfuil si sé bliain is fithe agus is as áit ag na Balliaclia í but yeah, tá mé gafa lei hí like just déanann si gacrod muide gruig AD dearfa. Rís chuigh mé ag leathanaigh ar hí i rith dín gosál. Agus tá mé gafa lei sin an fag for mé highlights like caiimérá like níl tá sé Jackar like chunker mór a bheith ar like nílam like easily influenced. Dare hin not well ar nos. But like honestly this girl like féin sásta aon rud a ceannach like actually ceannach mé brístí ar Depop or like uhi like bhí si ag díle a brístí ar Depop agus ceannach mé iad agus like bhí mé co-starstruck freshen now is stocha go bhfuil mó like an sort chunker a bím like laniunt it's like a gcónaí bunathe ar 80 or smuide Marina Colleen ó Sligo Peter? Bhí si má nu nach raibh? Yeah, I think bhfuil aithne ag dúra. Yeah, bhí si má nuúd, yeah. Yeah, I think ach ar an drogur ní raibh aithne gom arthaí, but tá mé gafa leihí. Agus cadig mé a AD ar Depop freshen. Yeah. So yeah, Tom ag déanamh mo dhíthil kind of níos mó Colleen ón éireann a leanaint. Agus freshen Ross Purcell obviously. Yeah. Minter Meg obviously freshen. Yeah, came from game. Yeah, I think like Minter Meg like be was issy like on chéad chunker like sa bhrí sin a bhí agan na saoil na Gaeilge agus sin bhfuil an tálinn like agus like tá gairí go hinnta léí like tá si trééis an sin leir is scríomh tá si le agency agus garcad mar sin inis so like nuair dhéironn daoine aber nach méid sim ag daoine sa Gaeilge beidir airlíne like is sampla íondach iad an rud gur féidir dhéanamh agus don sim atá ag daoine gnádaín agus gnádaín ógus a Gaeilge freisin. So yeah, she gur be like on kind of an eisileir tag in the sail Gaeilge. I think that's muide sin like I think Fanula J tá she just like Jennifer Gachard Garrett fi láthir agus like nuair honnig Mary like ag bandwagons cúpa seachtain hin like the issue was just like absolutely crackáilte, but I think arís an rud sin like is gná duine í agus like tá she on soléir faoin like you know it's rud kind of last muite mo fós she was like tá post láimsre eile agam like ní hé seo mo fós carta aici. But yeah, she just gas agus like on like relatable na rud mar sin. Yeah. Céirfita. Yeah, is málam na daoine a bhín post eile acu agus tá an leathanach Instagram mar rud canál ar an taobh nó rud ag breise. Is Ross Purcell an Bonraíonn caiith mé rá. Is tá mé flippin gafa le Ross Purcell. Dear an Garrahy. Oh yeah. Is bralam Dear an Garrahy. Tágan bhfuil is ag ceapan go le tamala hin bhí si ar like na scéalta níos minicí agus tá rudí like it just im intin like living rent free in my head like rudí tá ráta eici thar na mlínta just fun and shooting. Is an fág go mí McConnell on Late Show song and Tom Lake mar it was like I think it was like on Cade ordy of Aaron late probably harder like God was a shock dig I want to say shin like on Tom nervy like in my arena ach vi si dul ar late agus an bh nervví like it's a beautiful day agus but vi fi an lá celebration of it ar late agus vi like da I can't remember the
Just went out of my head. Sorry, go on there, Clíodhna. Oh, no, thank you. No, tell me. All right. Clíodhna, because beige shake and white mar headliner. Okay. Oh my god, why have I forgotten the Late Late Show song? Woo! You make one match the day, you know, there, or what's it, the Sunday game? Yeah. Oh god. But yeah, nuair bhí mar cearna bhí me se áchána sa carclós ag an Gleneagle agus I think I started twerking at one point agus for Lucy Greengrafta. I was like anywho, yeah. It's Ballantyre Garhi. Tá si class agus Trisha's transformation, Trisha Lewis is bralami. Kay Ella Ernoe Fanula agus breed agus bandwagons. Okay, Retro Flame. Right, Tommy flipping gaffler. Erica Fox. Tá Conir who knew Aurach is as Kiridi, so is agus the Drifor. Tá siad in Tá Conir who knew Aurach fa like numli international like 8 mlína. Ach, tá mé obsessed. Like sin an cinál din am volin si einrod. I'm like, okay, tá si in my basket agus sa checkout tá mé ceanna in the basket. In my basket. In my basket. Yeah, my only type of humor, putting shavies in English words. Yeah, tá mé gafa lei hí. Tá si có classy. Agus is bralam sa Dervla like Belazor. Oh yeah. Chocolate corn. Yeah. Oh my god, I was losing it. Isha agus Louise Cooney is bralamid. Like tá mé sin Terry McAvoy. Tá mé gafa ar fad. Yeah, is bralam no maná sin. Tá si like ima intin tá si cinál like I don't know. Cocaine manacane is bralamid like ein RV McBrathney where insta. I'm like, okay, it's bralam nor a hiam she is agus tá like scéalta like on simula ag nadini gur bralam and I'm like just a brand new like soft slum hain. I'm like, oh look at this. Yeah, it's bralam Louise McSharry freshen she means like scéalta simula mar sin eki like they're in chief we on it ready smalam I agus actually shower fresh ní post me éisteach le Podchraoladh Drama McNally agus Vogue Williams agus camera near Vogue Williams lum river ach tá she absolutely gas agus tá virtual well yeah tá mis gafa le Vogue Williams is comedian I Drama McNally agus like hatan she lum magoni agus sin fogger her mate to a éisteach leis ach tá Vogue Williams co-granver oh my god agus no really means what is that my therapist ghosted me yeah agus tá like na rudí a hagan sí amachló like tá siad absolutely gas so hus me mise ag gan urhi freshen but a reach is like obviously is dinna anna glammy agus like tá si anna like reach like created oriented but like just saying Podchraoladh like tá si an grandfer Byron say si clisin mar tá ja rudí cliste agam sa sin ar ma lista yeah and will Anya agree Talia Heffernan? Oh yeah. Talia Heffernan. Nearly as I go on thionchairí in Rira, like it's model not just talk below Lantry, but like Jane and she and made chin igor like animal rights and like greyhound racing because really much in Tashi Simil. I was like second-hand fashion. Tashi go my. Yeah, actually it's bralam sa tá anachrid go hoir maná ar instanish ag leir fao like stuff in Vonaha agus Depop úsáid agus ruidir mar sin. So I got her nula J gur hiig mé Depop like riva near Clíodhna. Yeah, or bhfuil aithne go bheith obviously Grace Fit UK, Grace Beverly inis. Oh my god, yeah. Like well, you know Tala agus Shreddy. Like on app Shreddy like the fitness app like Grace Beverly Neil Shiach like Fihitry agus tá Laura Screefa Eki tá app Eki agus tá like Branda AD Eki
ach like tá a branda a like sustainable agus like ní caiintí 80 like fast fashion and just tá si just dácharta is maiitlam Grace Beverly ach into like neuroatomic fake and dirty feels like I'm like Tashi a co-ish lum agus tá méid sin Jane to Eki like I have to mute her sometimes. Yeah. Like tá roá ni mé gur if I brat new wear. Yeah, literally. I mean I have na leggings feel her. Tala. Yeah. Well she come on. It's bra me for my keen skin looks. By much in our chocolate graph we care to cannock. Yeah. It's Alamid like Tashi co-bog but Isa Crease lads rinne me dermid fui Brexit agus for me customs charge. Oh no. Yeah. Oh dear. Bhíorm sa just déim bud fao thom ar an méid a bhíorm sa íc. Cé a cosnig na leggings ar cé si? An ordi ach so dúirdig mé trí físa éideach agus yeah, níl tal a séir mar geall gur like cín in bhunahochtaí. Yeah, okay. So yeah. I'm gonna say tá mis gon €100 for like €7. Oh man. Yeah. I knew us ar a méid gur hath mé ar na héadí tain bhíorm sa €7. So mas rudig go bhfuil aon chearan agam futala it's just Brexit. I think your garnation do réiteinte seachas don cólachtaí. Boris Johnson. Yeah, ag leir fao Peppa Pig is gom céir fo a bhíon fiú aige. Ceist agam ar bhgails dá méid sibh iver dtionchairí sibh féin céin topic nó níos nó ábhar a bheith agah. So an méid sibh iver muas nó this gom 80 nó acliocht nó ceol nó alíonn nó céir a bheith a dhéanamh agah. See ceapar féin bhfuil an ceistin Jackar because obviously Tommy go home lang gafa le 80 agus like is bralums like shoppadúracht ach Tommy Jane of me he'll gone mere fashion a ceannach agus nílam ag éirí cur leis an faoi. So like ní bheith mé sása a bheith imó tungur like fashion. So Beiidir smuide but I'm not good enough like but just to go on crack I don't know cut captain too awesome. Yeah, if you may is it ain't not okay fashion dead now my fashion sin so I don't think I mean in about my younger fashion. Co-fashion. Ach no ain't not okay nervine misig brathnuir na chunkery a hatní lama ó hey fashion de cotton she'd ruddy eggsúil an tamar fád agus an current like curm brewer am hain go hoir ní an pandéim agus like mé gur vordas omlan nua agus is fiú am na héid a agam tá gachéine cha stuff nua agus like tá mé héis stuff nua cheannach agus ní rud mai agus ri mí ceir leis néid bhí agam rive so like aontíom ná faoi chunkery fashion agus go hoir daoine éanaan like na halls an tamar fád like níl ga just níl ga hall culture gach giile seachtain na like hain like no tá rud ag an mí ceart le sin like cos níl tú chun na 80 sin in ag úsáid so like níl gála sin. Yeah, cé fan gaid. Mas rudé go raibh mé i thionchra barrálam sa bheith mar duine daoine sin a dhéanaan cinná like lifestyle no like bheith meascán de rudí so like smidge agus spéidir like oh do you know what an tain rud a bheith weim mar thionchra ná bhfuil is agus nar a churn like Óstán no flippin Tourism Ireland fáilte roimh an thionchra dul go Óstán éigen nó go 8 éigen like Ross personal style. That's my shit. Sin Alswyn bhí ní ceappa go méid sé go maiid dit mar raibh tú i do thionchra a gcóir like agrahóracht. Yeah. Like actually, you know like Nadine just a haspon in like a showmra and they're like fake air in a busky shin cur me mo 80 like is jocks a busky shin or like mus wedja or like
do like cópleabhar a gcóir staidir cos like táú chu like agrathe like go make sin way. Yeah. Well is go láthna go bhir Lord Barrett tá si bhí si ar cúpla Podchraoladh na Janie agus tá gáil ar scrúfa eici, but it's kind of like it's like DIY agus like Queen Chalk agus stuff mar sin like she DIY. Yeah, DIY. So it's like, but then like talking to Makla like Raidió, you know, it's like conas like on machine con. Wow. A glana a Garrett. Yeah. Like, See, Jin Alswyn. Yeah. In more horum. Yeah. No, not the washing machine, but like, I'm just gonna make two go white, more like, this is how things are done correctly. Yeah. August actually on who saw Doctor like. Yes, literally. Yeah, but Brala actually, you know what cared about Ma Alswyn did it. I love how going wish agus Rachel does like plan all the hail mar younger. But like chunkra a bhún he do like Nick Lane old school conas like ruddy bonusika like glán tacani enough like chalk no like no near bugging to Mockton Kate or and it's like okay you know ní na great show had canning to a show by show tassel wet August like immersion. I think Gwil Baroness America in do sin. Is mór domation. Tá an barn so Gwil go ach go huaire ní dólan gol an chuidíní ag déanamh fi an agahorta ar conas bheith agrathe in Gwilga Cormága. Do you know what? Merwill she an Jane. But like I am here for it. Yeah, Merwill she an Croige. Tá mé is bralam Mrs. Finch like nar a bhóg me seag stúlar seachlan na chéile. Like bhí mé seafadach leis méid glántáán a bhíir siú legam agus is bralam a bheith agrathe freisin like féin céad fan géid like humor ga IKEA agus fuair mé stuff like tá ma smuide agrathe tá ma tannar fád agrathe tá skincare ma AG tá I think that makes it in féin cosúla like Stacey Solomon agus Mrs. Hinch a bhín gachard like oh yes even on Stacey Solomon. Yeah. Curd food, Clí. Níl clúgam. Honestly, níl me go má again rud. Hey. Stop. Does it on grander? No, but as in like puns. Yeah. But, like she's like on niche like does she grab your bride teeth shit but like no Neil she niche I think will like I think with her Kyla Cobbler. Yeah. Influencer well ní influencer ar is like is comedian ach like tá sin na Coney Barcelona fi láthir capan ach is as Kirkic capan but tá she gas like just change she ar scale agus just like bhíonn she glart but like just faoin ruddy gná ruddy a Harleyan like ar an lei but like tá she just co-granver like tá gach rud like honestly tá sin an ein rud a grandpa agus capan gohfuil sin dit Clí like tú ná just like just bad point. Leir seidir bá tamlín. Listen. Tá iontu sin féit fan gaid agus mar tá ráta gom hana like bacór meid service chu her fá agus I ggur las anamcha group chats team latíra. Yeah. Class fhuiile agus. Donna héistóí an róla bhíons agam in group chat in bhfuil an páirte ná na las anamcha a achrú do gooine agus thosaigh sé I think I'm not like shocked me anyways. So kind of agam le macarja own old school like own course agus because rinne Secret Santa so rinne last anam like a nulagul de gachtina so aber gur like always like the baby Clíodhna no rig mar sin and then but I think I'm bleeding about baby Clíodhna no. But an Ken is far a rinne me so tá gá dinner the group chat so rinne me the 12 days of Christmas agus hug me so it was like ní cuiblum cared bhíon but always like so Rachel Ella sa group chat so it was like a part Rach in a pear tree agus like really mar sin but yeah le Janie rinne me Keen Taylor Swift de gachtainna so yeah, sin an talan atá agam. Nus go an talan é, but mar hampla is mis al too well sin mó las anam. Well, is tusa al too well 10-minute version, Taylor's version from the vault ish. 10-minute version, Taylor's version. Yeah. Hey Misha.
Your gold rate is in gold rush agus is mis you belong with Clí. Lovely. Yeah. Caimí rá níl níor éist mé leis an talbum go bhfuil like tá si okay just an talbum Taylor. Yeah, okay. Yeah. Like just ní bí me ag éisteach le like talbum omlá in like amháin. But I'll get to it. Oh, Megan. No, but honestly, I'm like in Death No Mate. Ma thought you going to play I Run On own album sin. Okay, imagine an work nor Atomic Janus much midget. Yeah, should I? Well, girls, tá an tam beagnach iste agus rud amháin go rinne mar lua ná go bhfuil Podchraoladh na Gael girls blin ar an bhód an aigreán seo, so bretá sonna dúin don Podchraoladh ní creidem goir mar blin is Jack ann ach tá sé clás go bhfuil an tionscadal sin agan le chun an deagháil ina chéine sin an kind of an rud a bhí wein mar obviously bhí mar like go dain is Jack sa dara dín glasáil nar chur mar túús leis agus bhí mar i lig ar Zoom agus bhí mar i lig in áitna éagsúla timpeall na tíre inis táid i lig in áitna éagsúla timpeall an dain agus tá sé níos Jackar obviously inis nuair tá gachar a goscail suas é chunálaigh dul ach tá cóbuíoch ghfuil sé agan ar like mar grúpa cairide agus tá sé cláscoil an méid sin ag daine agus go daine géiste chun gach seachtain so buchas libse gals agus leis na héistóí freisin as an takeíocht le but yeah still go mé reinintá blinta fósfácha gin mar Podchraoladh na Gael. Woo! So cairide sin é don aigreán seo maith libh leanúint airn táid ar @Gael_gals ar Instagram agus Twitter táid ar Gaelgals focailháin ar Facebook agus táid mar Gaelgals ag gmail.com más máil rifas gur thugan ní chuir aontain a rifas thugan so bí ar an céitina rifas gur thugan más máilibh cos otherwise it's just curmú chun Gmail really so sin é an chat seo gur bhíon mágah agus slán libh. Slán.